Тугандар, ассаламу алейкум. На автомате акция менен Нурс автосалонго токка так Toyota Is келет. Объемуда 1.5 тугандар. Мына задний вид камера бар, как положено. Бүт иштейт, автомат теппейт. Вложение токка по мелочи тугандар. Бүт жай ордунда. Өтө акциям баамен келди тугандар. Азыр Абдулла досум не дейт экен айтайлычы мына. Досум, акция болуп атат, мына. Тартчы бир акцияны, страшный акцияны бир тартайлы досум. Кармачы бир сен даңыл тартасың го дейм досум. Ассаламу алейкум тугандар. Буюрса биздин Нурс автосалонго мына Toyota Is келди. 1.5, 1.3 эмес тугандар. 1.5 объему айттык 1.5 деп. Орус учетто, бирок Алтайский крайдан келген тугандар. Чирик вообще жок машинада. Вложение по кузову мына мо. Обоюду көрдүңүз, трещина болуп турат. Бирок басы өтө шоковый болуп турат тугандар. Так, ички салон өткөндө досум самың алчы. Мотор менен коробкасы дың иштейт экен, мына карасаң салон деле таза, Kingscan гадети жок. Android монитор бар, полный электропакет досум. Атты жаландар көрсөң мына бүт бар таза жай. Эми по желанию каласа бирөө Kingscan берип алат, каласа бербейт турабы досум. Анан бул жерине кыздар болгондо мына жерде шпакел бар, көрдүңөрбү мына. Бирок бул өзүнүн родной эшиктери просто ошолор коюп койгондо, анан могу жерине да мына досум ошо ичине диаметр кеткенде анча-мунча болду. А так тугандар бунун баасын реально эле айтайлычы, по кузову чирик жерлер жок. По кузову чирик жери бар болсо тугандар, эркекче айтай, ар бир чиригине 5000 сомдон скидка болот тугандар. Бирок чирик жок мында. Мына могу порокторун деле көрсөң, могу эме крылолор, муштардын сороктор бүт таза. 2002 досум, 2002 1.5 объемдо на автомате вложение тугандар. Бул шартты барып этесиңер, анан кийин по желанию ходовка. Болду тугандар, башка вложение жок. И эмен дагы лобойда по желанию алмаштырып койсоңор болот. Кимге кызык болсо, бул биздин Нурс автосалонунда болот. Бунун баасы тугандар сразу эле айта кетели, 285 000 сом. Рассрочка, обмен, вариант деген жок тугандар. Кимге кызык болсо 0506 23 27 номерге чалып бересиздер. Ассаламу алейкум. О, усталар! Бирек комментарий берип койбойсузбу? Салам алейкум. Квадраты канчадан? 600. О, машалла. Мына мону калп айтпасам, бир күн ичинде бүтүп саштыга дейм усталар катуу экен. А так кеп алдына эмес, кеп бул жакта досум не болуп атат бул жакта айтчы дос келе. Ассаламу алейкум тугандар. Тугандар, жинный машина келди, Айбан машина 2010 тугандар. Реальный память Volkswagen Jetta 2010 1.6 инжектор, гуд, мур, анан, мына бүт полный. Российский номер болгондойчу тугандар. Бүт документтер бар. Бүт комплект документтер өзүнүн ордуна, өзүнүн жайында тугандар. Вложение по ходовке эки рычагты алмаштырыш керек. Көрүш, мелочь да тугандар. Анан могу покузуна лобовой менен могу крылону не то вообще кара цветке коюп коюптур. Анан бир жууп коюш керек. Болду. Автомат коробка идеально иштейт тугандар. Мотору идеально иштейт тугандар. Полный электропакет экен досум. Давай машина отолуп турат. Койчой. Отолуп турат, вообще үйүнө угулбайт. Ё, жинди экен тугандар. 2010 по-любому жылы жаныраак. Пол 4 дөңгөлөтүң читан экен, По-любому эме да. Айдасан да башкача да, аурасычы башкача билинет да. Төрдөтөн дөңгөлөктө, титановый дискада, нормальный резинада тугандар. Бул биздин Нурс автосалонунда болот тугандар. Обмен жок. Вариант карыс деген тоже варианттар жок тугандар. Только наличка, только сейчас дегенчи. Басы 485 000 сом болот бунун. Басычы реальный бага чыгат. 2010 тугандар. Машина бизде Нурс автосалонунда болот. Кимге кызык болсо прямой келесиңер да, көрөсүңөр бул жактан айдап көрөсүңөр дагычы. Машина мына айтканча гарант берип атат эси. Так что баарыңарга ассаламу алейкум. Опа, ким келип атат? Я, опа. Дагы жол маргайтып койсоң, маргайтет. Базар жок. Опер стайл го, доска, опер стайл го, я досум. Ассаламу алейкум тугандар. Досум, кей ичинен эле баштайлычы. Давай. Кондиционер иштеп атат. Тугандар, Элантра, мультируль. Тугандар, не такси сразу мына Кавролин бар, не такси. Бирок ковриктер меники таксиники, кондер полный иштейт. Тугандар, машина без вложения. Android монитор коюлган, коробка иштегеничи вообще угулбайт да, сезилбейт дагычы тугандар. Полный кожаный салон. Пробегин көрүп коюшсуң. Пробег 123 000 пробег, реальный пробег, не скучный был, не такси тугандар. Полный электропакет, кондер, полный мультируль бар, короче, тугандар. 1.6 2017 жылкы тугандар. Машина технически без вложения тугандар. Мына салон состояниясын карасаң, действительно идеальный экен. Жакшы экен, доска, действительно жакшы экен. По салону дагы, по кузову дагы вложение жок тугандар. Аласыңар дагы, айдайсыңар. Болду, эч кандай вложение жок. Мындай Элантра
Кореядан келген титановый диск емес, к сожалению, білейм ол титановый диск витті вообще өлтірмек керек. Туғандар реально Карпакстан деле қарап тексерсіне болады, бүт зазор мазор бүт болды, өзінің орнына өзінің жайына. Родной окраскен даже. Родной окрас, линза паралары қойылған машина для себя эле заказ берилген болчу, өтө идеальный баамен чыгып атат туғандар могу машина. Elantra 2017 1.6 тягасы да аябай жинді болот экен олардын туғандар. Бир вложение жок. Бул машина реклама келди. Тугандар эси номер жазабыз экраныңгачы. Экранга жазабыз, ошолго прямой сара чалгыла басы $10,500 болот. $10,500 без вложения Elantra. Идеальный кодойм, не такси тугандар. 23,000 пробеги менен тугандар. Чын. 7 алгада мындайгачы бул азыр жулуп кетет тугандар. Кимге кызык болсо, эсине чалгыла дагы бир аз торг болот, сүйлөшүп кире да байланыш кыла. Баарыңар ассалам алейкум, Нурс Автосалон кызмат алабыз.